stvari u Minecraftu koje možda niste znali. Hajde da krenemo. Samo da dođemo vamo. Prva stvar. Bilo kog moba, čudovište, samo sekund. Dobro. Bilo kog moba, čudovište, životinju, šta već, možete gurnuti u Minecraft. Evo gore. Naprimjer krav. Zombie pigman. Isto i creeper. Samo, evo ga. Čak i villager. Da, tako možete da ih složite. Ako na primjer pravite farmu villagera i onda vam treba da ih dovezete negdje, a on neće da krenu, onda se ono povezite Minecraft. Dosta ovo, idemo na drugu stvar. Druga stvar je da ako stavite znak, ovako, bilo kako hoćete, i stavite tepih na njemu, ova crtica, vidite ovdje, od znaka će da se pojavi na tepihu. Tako možete da napravite nešto kao primjer ovako, hop, samo ovako ogradite i stavite to u kući, uvijek kao dekoracija. Samo se okrenete da se ne vidi. Samo sekund, ovako. I možda sam malo stvari. Sada, ovo je neka stvar kojom sigurno niste znali, mada ima neki koji znaju, ali hajmo da krenemo. Uzmite mapu. Evo vidite, ovo je mapa. Ali ako stavite na crafting table, uzmete papir i samo stavite ovako papir, uzmete opet mapu, ona će se uveličiti, ako možete nekoliko puta, ali ne smijete da držite shift dok uzimate mapu. Znači bez shift, evo vidite koliko je sad. Ajmo sada do kraja da je zoomiram. Ovako. Evo, pogledajte mi koliko. Može još. Vidite? Evo, ovo je max. Više ne može. Evo, pogledajte sad koliko je ova pusta. Koliko je malo. Vidite? To je tako kada tražite neki, na primjer ako je na faction serveri, neki raid ili tako nešto, samo stavite mapu i tražite. Ili ako je survival vanilla, možete samo da nađete neki biom ako vam treba i to. Idemo dalje. Četvrta stvar je da bilo koji blok da stavite pored kaktusa, on će se uništiti. Sand, pesak, kamen, zemlja, drvo. I čuje se taj, evo čuli ste kod zemlje ovaj zvuk. Gledajte. I kao zemlja se uništava. Evo tako. Idemo na petu i zadnju stvar. Znači će mi treba survival i mod. Gledajte. Ove biljke, određene biljke kao što je trava, ovo je paprat, ovo kako se zove, nemam pojma. Ovo što ima u pustinji, ove visoke trave i visoka bažuta, to rukom ne možete da uništite, ali jedino možete makazom. Rukom ne može, ali makazom može. Što vidite. I nastavimo ovo. To je bilo sve za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem. I da, sada ću započeti, ovih dana ću započeti 2 nova serijala. To jest, prvo ću jedan, a za 2-3 nedelje započnemo još jedan. Sad ću vam reći koji je Factions Let's Play sezona 2. Jer neki od vas znaju koji su igrali na rolu, Rabbit of Legends, da se on zatvorio. Znači, bio je global restart i onda baš taj dan kad se otvorio, nešto se desilo i prva ga je zatvorio. Ako se otvore ću igrati na njemu, ali... O da, i otvorio se rol, ali za Counter, ne za Minecraft. I još šteta. Sad igram na jednom serveru, zove se Monstercraft Factions, ali zato što sam već igrao i nisam snimao i sada za nedelju 2 global restart, pa kada
se restartuje, da počnemo od početka i tada ću krenuti da snimam Patch Let's Play na Monstercraftu. Neki možda od vas znaju za Monstercraft, a neki ne znaju. Da, i drugi serijal, neću vam reći, on će izaći sada, danas ili sutra. I to je bilo sve za ovaj klip, vidimo se u sljedećem. Ćao!